Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman ağayın tuğandar, hurmatlı cemaat. Bugünkü cuma günüңүздөр mübarek bolsun. Jaratkan Allah Taala uşul gündü barыбызга kut kılıp, özünün bereketin, hidayatın jurtubuzga arıtpagan bolsun. Allah Tabaraka ve Taala insaniyatqa öte köp jakşılıktарды bergen. Biz bul jakşılıktарды şariat termini menen nimat dep atap kelebиz. Nimat degen sözdü argандай kotoruşa jakşılık, baktılуулuk dep. Эми адам баласы Кудай Таала тарабынан берилген мына ушул неаматтарды санап отурса санагына жете албайт. Бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келгенибиз өзү бир неамат. Мына ушинтип ден соолугубуз чың, 12 мүчөбүз соо болуп турганы дагы бир неамат. Андан сырткары эң чоң неамат бул ислам неаматы. Бардыгыбыз ислам динин тутунуп, Кудайдын жалгыздыгын кабылдап, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çınığı peygamber ekendigini tanalып, жашап аткандыгыбыз, ошону айгиленип, мынантип бүгүн жума күнүндө өзүнүн Кудайдын үйү делинген мешитке келип, Кудайга табынганы, ибадат кылганы келип отурганыбыз да чоң неамат. Демек, пендезат жараткан Алла тарабынан берилген неаматтарга шүгүр кылуусу важип. Биз шүгүр кылышыбыз керек. Şükür kılуу kanday bolot? O Kudayım özüňe şükür desele şükür ada tababı? Öz ordun tabıp atkarılgan bolobı? Maselen Allah Tabaraka ve Taala Adam atabızды jaratkandan soň kıyamatqa çeyin çıga turgan zurriyatın, urpaktarın misle zurri deyt. Kumurskaday kılıp aldına jaynatıp koygon. Oşondo karasa biri jakşı, biri jaman, biri soğ, biri mayıp muncu. Har kanday avalda eken adam atabızdın urpaktары. Oşonda adam atabız, ya Rabbi hal savvayta. Adam atabız, ey Rabbi uşulardı birdeyle kılıp koyuyorsun mu dedi. Dediler Allah Teala aytdı, arattu an uşkira. Men şükür kılınıunu kağladım. Şükür kılınmaklığımdı kağladım. Tağırak aytkanda, Jakşı adamlar, jaman adamlar görüp durup, men uşunday jaman bolup kalbagaныma şükür dep maga şükür aytsın dedi Allah. Den sooluğu çın adamlar mayıp munculardı görüp Kudayga şükür aytsın. Kuday menin den sooluğumda ökümçem soo kılganıňa şükür desin. Turmuş şartı jakşı bolgan bay adamlar, kedey jakır adamlardı görüp ada şükür keltirsin dedi. Alımlarımız uşul hadistin şarkında, düşündürmesinde dağı da bayandap aytat, şükür kılığının teşkeri jağı da var deyit da. Misalı kedey adam baydı görüp şükür kılsın. O Allah maga çında öyle baylık berbegenige şükür. Mınaga okşop baylık berip alıp, zeket beriş insabın berbegenden göre dep şükür kılsın deyit. Janagı mayıp muncular dele aytat. O Allah meni uşul mayıp kılganıňa şükür. 12 мүчөсү соғылып, жумага бардырбай койгонуңдан көрө. Же ибарат кылдырбай койгон. Кыскасы, ал жагынан да, бул жагынан да шүгүрчүлүктүн маанилери көп экен. Бүгүн биз сиздер менен мына ушул Кудай Таала берген неаматтарды туура пайдалануу, эгер туура пайдаланылбаса, аны исрап деп аталуусу жөнүндө маек курмакчыбыз. Исраф деген сөз ошол бир kolundağı materialdık bolsun, je moraldık bolsun bir nerseni tuğra mes jakka jumşoonu israf dep aytılат. Biz israf degende göğünçe oşol mal mülktü çaçıp, sapırıp, janagınday bir koca görsünge toy verip, aş berip, uşunday görünüşlerdi gana israf dep düşünüp kalganbız, birok israftın türü köp. Vakit degen nerse var. Adam balası için en kımbat nerse bul vakit bulat tuğanlar. En kımbat nerse. Jada kalsa Allah Teala Kur'an'da
uwakıtka ant içken wal asr dep. Men doğrugo, zamanga, uwakıtka ant içemin dep aytkan. Alımlar aytat Allah Taala jönökөй nerselerdi ortaga koyup ant içpeyt. Öte bir oluttуу bolgon, orçundуу bolgon, maanilүү bolgon nerselerge ant içettik. Misal üçün adam balası ar kanday jogotkon nersesini табышы mümkün eken. Baylık beylik kolunuzdan geçse bir gün kayra gelüsü mümkün. Anı bari bilet. Den soğluğunuz kolunuzdan gelse, darlansanız, küçtüğü tabipke joluksanız kayra den soğluğunuz kaytıp gelet. Jana kalsa ata enenizi jogotup alardın gözü ötüp ketse dele gün gelip artından barıp alardı dele tabasız deydi. Adamzat bir gana jogotkon uwaktyсын kaytıp taba albayt eken da. En kımbat nerse bu uwakıt eken. Andıktan biz mal dünyöbüzdü çaçıp el görsünge, koca görsünge riya üçün kılıp atkan aç toylorubuzdu ısrap dep esептесек, oşonu menen koşulursa oşo yerde uwakıt dagы ısrap bolup atkandыгына maani berişimiz gerek. Bir kişi var eken, al uşunçalık bir jakşı önörü үйrөнүптүр. 10 kadam aralıktan jipti ırgıtıp, nayza siyaktı ırgıtıp iğnenin gözünden ötkөрüp etken. Uşunçalık bir jakşı önörge eye bolgon. Anam bul adamdın önörünün dankı, barkı hanga jetet. Han anam onu sarayga çıkırıp alıp, çında ola sende uşunday önörüň barбы dep surayt. Ova. Görsetip berçi desen an oşol hanga jana oşol saraydagı ayandar dep koyar, saraydagı wazirler, oşol amaldarların gözünçe anan oşol önörün görsetet, çında öyle oşol 10 adam aralıktan janagı jipti nayza ırgıtkандай ırgıtıp iğnenin gözünden ötkөрөt. Barıdığı taң Biz aytkanda kol çabı yebe, janagınday tahsin maktolorda aytat, oyboy, öte sonun turbayбы dep. Desen an han aytat, buga bir sıylık katarı çapan japkıla, zar çapan japkıla. Anan artынан 10 darra urgula, 10 balda urgula dep buyurdu. Oşonda ayette turgan amaldarlardın bari taң kaldı. O hükümdar, bul emne degeniňiz? A degende sıylık, anın arkasından jaza. Biz düşünbey kaldık dene. Dedele han aytты, önörü çındap bağ bere turgan eken. Hiç kimden kolundan gelbeyt. An üçün men buga sıylık berdim, çapan japtım. Biroq bul kılgan önörü özüne de paydası yok, başkaga da paydası yok, dünyasına da ahiretine paydası yok. Oşon üçün beker uwaktyсын kuratıp dep jazalap atam dedim. Gördünüz mü? Jönü yok nerselerge uwaktybızdy koratып otkandygymız eň çoň ökünüç boluş gerek bu. Emi tuğandar, biz mına Kırgızstanda halkıda özbek, kırgız aralaşıp yaşayыбыз, bizdin uşu maarakebиz ele köp da. Maarakebиz ele köp. Anan çındap ne gana maareke kılbayla. Aç toybu, ısık maarekebi, soğuk maarekebi, dastorkon jayıp, elge aşынан berip, dağım tatızıudan başka ihsanды düşünbey kalganmız. Ihsan degende uşunu gana düşünüp kaldık. Meselen, uğur öylesek dele elgi çakırıp aş beremiz, kız çıkarsak dele eldi çakırıp aş beremiz. Jakınımız kaytış bolsa dele uşunu kılabız da. Başka hiç nerseni görmeye kaldık biz. Uşu nerse uşunçalık bizdin kanımızga siňip ketdi, ansız jaşoobuzdu elestete albay kaldık. Bizdin jaşoobуздун mazmunu uşul bolup kaldı. Misalı, bizdin өлköbүздөн bizdin jarandar çet mamleketlerge migrasiyaga ketip işlep atkandar aябай көп. Arga barыбыз күбөбүz. Alar ne kılıp jüret? İştep jüret. İştegende emne? Akça çoğultudat. Oşol akça çoğultudan maksatı emne? Niçin akça çoğultudat dese, toy ötkörüş gerek. Yerde katın Rusya'da jürüp, Rusya'dan başka yerlerde işte Kore'de, Türkiye, Avrupa memleketleri, jadagası Amerika'ya barıp жатат. Biyakta kılvagan işti kılat. Aljıp kalgan orustun çaldарын, kemperlerin boğu jigin tazalap karayt. Bu sır emez. Orustun korosun, duvarın şıpırıp tazalayt. Öte kooptu avallarda kuruluşta işteyt. Anan gelip ne kılat? Top durup düngüretip bir toy beret da kayra getet. Nege? Kayra kezekteki toyda ötkörü üçün. Başka maksat yok. Kezekteki toyda ötkörü üçün dağı baykuş
musafirçilik menен oşo jaka migratsiyага baratат. Биздин жашообуздун мазмуну эмне болуп калды? Ушул элеби? Биз неге дүйнөгө келдик? Эмне үчүн жашап атабыз? Кайда барабыз? Бул жөнүндө эч бир акыл иштете албай койдук го. Копол болсо да бир айтайын, мен көп жерде айтып жүрөмүн, кечиресиздер, эгер копол болсо алдыдан да сиздерден да кечирим сурап аламын. Эгер бир эшек менен итке акыл берип, азыр анан биздин жашообуздун үстүнөн көз чаптырып, ушулардын жашоосуна эмне дейсиң десе, биздин мына ушул жашообуздун мазмунун көрүп, ушу да жашообу деп баа бермек да. Ушу да жашообу деп. Туура эме кыргызчылык дейбиз, өзбекчилик дейбиз, мусулманчылык дейбиз, адамгерчилик дейбиз. Үйүнө келген адамды куру кол менен чыгара албайбыз деген бир куру намысыбыз бар. Бирок ошону дагы чегинен ашырып ийип, куру намыс менен эле бирөө менен жарышып, манастан чубак кембекен деп эле атаандашуудан башка нерсе болбой калды. Ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн бир жөнөлгөсү, бир адаты бар ки, сөзсүз биз ысырапкорлуктун чегинен ашкан да. Азыр эсептеп отурсак, кыргыздыкын деле, өзбектикин деле, тажиктикин деле, татардыкын деле эсептеп отурсак, көп да. Эми биз ушундай ысырапкорчулуктардын айынан бир түзүк курун жашоо да кура албай атабыз. Ал ачык. Эми туура, жакшылары бар, бирок элдин көп катмары, элдин калың катмары көпчүлүгү биз ойлогондой эмес. Биз эмне үчүн европалыктарга окшоп, немистерге окшоп, Патсалидор заводдон чыккан жаңы Мерседести минишке акыбыз жок. Эмне үчүн биз ошолорго окшоп тиги хан сарайларда, особняктарда жашашка акыбыз жок. Дагы эле ошо кылып аткан аштойлорубуздун айынан үйүбүзгө бир жарытылуу бир жууна турган бир мончо куруп ала албай атабыз, баня куруп албай, душ куруп ала албай атабыз. Дагы эле бир чараны, тагараны көтөрүп алып, уурдай шүмшүп жүрөбүз үйдүн ичинде. Биз мусулманбыз го. Биз Кудайдын сүйүктүү пендесибиз го. Эмне үчүн биз ал капырлардан өйдө жашай албай атабыз? Себеби биз максатыбызды унуткандыктан. Кудай берген неаматты туура эмес жакка сарптап атканыбыздан, балким Кудайдын бизге берип аткан жазасыдыр. Биз молдакелер көп учурларда адам кайтыш болгон жерге барып, ошо жерге мурдубузду тыгып, башыбызды тыгып, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кийлик ишебиз. Буга баарыңыздар күбөсүздөр. Анан эле эл жаман көрөт, эмне өлүк асылып алдыңар дейт. Тиги тойлорду карагыла, ашкандан ашып кетип атат, ташкандан ташып кетип атат. Ошо жактагы бар ысырапкырчылык тоспойсуңарбы? Эмне өлүк асылып алдыңар? Ушу бирөө өлсө, ошо аркасында калган перзенттер бир жылкын союп ихсан кыла албаса өлгөн экен. Перзенттиги кайда калды? Деп эле бир шылтоолорду айтып, өлүктөн молдолорду түртүп атабыз. Туура, той аштарыбыз деле аштан чектен чыкты. Бирок мен айтайын дегеним, той аштардын кандай өткөрүлүүсү жөнүндө шариятта мындай бир кеңири көрсөтмө жок да өзү. Той аштар кандай өткөрүлүшү боюнча. Мисалы үчүн, туура үйлөнгөн адам той кылыш керек, шариятта бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жигитти көрүп калды, аябай жакшы кийинип алган, чачы башын таранып сулуу болуп алган. Анан үйлөндүңбү деп сурады эле, ооба деди. Анан пайгамбарыбыз аулим валау бишатин деди. Эгер үйлөнгөн болсоң, анда жок дегенде бир кой союп, элге жарыя кылып той берип кой деди. Сен эртең көчөдө келинчегиңди жетелеп барасаң, адамдар жаман күмөн менен карабасын. Бир жат аялды алып кетип атат, зынага баратат, тигинде мындай деген күмөн менен карабасын. Жанагы бала да бул. Кечере үйлөнбөдү, той бербеди элге жарыя салып деген жакшы күмөн менен караш үчүн элге ашкере кылып кой деген маани дейт. Ал эми кичинекей балдарга хатна той, сүннөт тойлор боло турган болсо, ал акыйкадан келип чыккан билесиздер. Адам баласына берилген перзент деле өтө чоң неамат. Эгер уулду болсо, 2 кой же 2 эчки же 1 кой 1 эчки кылып 2 майда жандык сагып, аны ихсан кылыш керек. Кыз балага 1 жандыкка буйрулган. Аны дагы бала төрөлгөндөн кийин 7-нчи күнү кылыш керек. 7-нчи күндө мүмкүнчүлүк таба албаса, 14-нчи күндө кылыш керек. 14-нчи күндө да мүмкүнчүлүк таба албаса, анда 21-нчи күнү кылыш керек. Анан 21-нчи күндөн кечиксе, анда сүннөт даражасынан кур калат. Эми кылган акыйкасында
жанагы айтылган 7-нчи 14-нчи 21-нчи күндөрдөгү кылгандагыдай соопко ээ боло албайт. Ал эми мустахаб даражасына же болбосо мубах даражасына түшүп калды дейт. Жана калса шариятыбызда ошол канча жандык союлушунда керек, союлушу керек болгонго чейин ададын санын белгилеп койсо, биз Алатоодой эт кылып, ысык көлдөй чок кылып эле, чык кылып берип атабыз да. Негизинен биз ахли илим, диндарлар, молдакелер, имамдарыбыз айтарыбыз, урматтуу жамаат, жакшылык ниет менен элге ашынан бергениңизде эң негизги көңүл бура турган нерсеңиз ысырапкерчиликке жол койбоңуз. Өзүңүздүн чамаңызга карап, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карап бериңиз, өзүңүздөн бай адамга теңелбеңиз. Казга теңелип тооктун буту сыныптыр деген кыргызда бекеринен сөз айтылган эмес макал. Биз бүгүн ошентип эле өзүбүздү өзүбүз кыйнап атабыз, өзүбүздү өзүбүз түйшүккө салып атабыз. Экинчиси, берген эксаныңыз арамдан болбосун. Арамдан элге эксан берип, башынан жедирип, сооп талап кылса, бул адамдын иманына кооп кетет, доо кетет. Үчүнчүсү, берип аткан эксаныңызда махрам, намахрам маселесине караңыздар. Эркек аял намахрамдар аралашып эле чогуу отура берип, аралашып эле чогуу бийлей берип, алас келгенсип аралаш отуруп арак ичип аткан көрүнүштөр да бар. Тамадалар элди иттей кылып ойноп атат, маймылдай кылып ойнотуп атат, ар өнөргө салып атат. Тамада эмне десе ошонун айтканын кылып атат, а молдонун айтканын 1 грамм кылбайт да. Биз молдакелер дагы айтабыз, элге жакшылык кылып аштой берерде мына ушул нерселерге маани берсеңиздер жетиштүү. Ысырапка жол койбоңуз, өзүңүздүн чама шаркыңызга карап бериңиз. Берген эксаныңыз арамдан болбосун, анан ошол берген эксаныңызда арам иштер аралашпасын. Жанагындай махрам, намахрам, жанагындай бир маймылга окшогон оюндар, мына ушундай көрүнүштөр болбош керек. Эми маркумду акыркы сапарга узатууга келе турган болсок, маркумду акыркы сапарга узатуу кандай өтүш керек экендигин шарият бизге бардыгын куруттай кылып тизип, ийне жүүнү чейин айтып берген. Молдакелердин ошол маркумду акыркы сапарга узатуу аземине башын тыкканы, андай болот, мындай болот дегенинин жөнү ушул туугандар. Жөнү ушул. Андыктан мен көп жерде айтып жүрөм, ошол маркумду акыркы сапарга узатуу аземин ошол айылдын имамы башкарсын. Ошого тапшырыш керек. Бүгүнкү күндө айыл башчы болуп калган, махалла башчы болуп калган, мааракелерди башкаруучу саркар болгон адамдар убагында коммунизмдин атеизм деген идеясын сиңдирип, Кудай жок деп кыйкырып жүргөндөр, шляпасын ыргытып бүгүн келип башына допу жакалпак кийип алып, элди башкарып калды. Анан эмне кылаталар? Маркумду акыркы сапарга узатууда шариаттын шысын да билбейт да, имамды бир тээм наракат туруп көчөгүнө тертип чыгарып коет дагы, ал билгенин кылат. Бул ачуу болсо да акыйкат. Бул баарыбыздын элибизде, жерибизде болуп аткан көрүнүш. Эч ким тана албайбыз. Демек, жанагы маркумду ак жууп, ак тарап, ак жүз менен Кудайдын алдына узатуу деген түшүнүк болуш керек. Мен көп жерде айтам. Жанагы аштойлорубуз, мааракелерибиздин бир себепчиси бар. Мисалы үчүн келин алсаңыз, ошол мааракенин себепчиси сиздин уулуңуз. Анан ошо тойду уулуңуз разы боло турган деңгээлде өткөрөсүз. Ата, мен балаң кызды аламын дейт. Болтур уулум деп ошо каалаган кызына куда түшөсүз барып. Мурда эле агаларыбыз билет, ата-энеси болуштуруп коет, үйлөнө турган жубайын тою күнү эле көргөн алар. Азыр андай эмес. 2 жаш разы болсо болду, ушулар разы болсо анан куда түшөлү деп биз деп табасыз. Анан ата дейт бала дагы. Мен ЗАГСыма 5 машина аздык кылат, 10 машина кылышым керек дейт. Макул дейсиз. Менин тоюмда палан артист болбойт, борбордон алып келиш керек. Атактуу артист болуш керек десе, ага да макул дейсиз. Жана башка иш кылып, ошол тойдун себепчиси болгон уулуңуз эмне кааласа, ошону кылып бересиз. Ушу разы болсо болду дейсиз. Себеби тойдун себепчиси ошол. Кыз чыгаргандар ошондой. Кыз чыгарып атканда тойдун себепчиси сиздин кызыңыз. Ошо кызыңыз сиздин үйүңүздөн капа болуп чыгып кетпегилей деңгээлде ага бардык септи жасап бересиз. Куда тараптан алган каланыңыз жетпей, дагы ошончо сарптайсыз үстүгө. Кызым капа болуп чыкпаса эле болду дейсиз. Копол кылып айтканда аталар бар, үстүндөгү шымын да чечип сатып кылып берген аткандар бар.
Nege? Kızım kapı olmasın. Anın sыңarınдай marhumdu akırga saparga uzatуудағы azemdin sebepçisi, oşol azemdin eesi, oşol cansız жатқан sööp болот туган. Oşo razı боло турган деңгээлде, oşoga пайдалуу боло турган деңгээлде өткөрүш керек. Тилекке каршы биз не кылып атабыз? Жанагы эл башчылар келет дагы молдону сүрүп коюп, ал жансыз байкуш сөөп керебетте жата берет дагы өлүк менен иши жок, тирик менен алек. Адамдар келет, 1 жылкы жетпейт, 2 жылкы болуш керек, жанына дагы бир кой союш керек. Тияк калып кетпедиби, капа болуп кетпедиби? Бүт тирик менен гана элекпиз. Өлүккө ошол болуп аткан нерселер пайдалуу, зыяндуу, аны уруп ойнойт. Биринчи мархумду акыркы сапарга узатууда анын калтырып кеткен мүлкүнөн анын кепиндигин чыгарыш керек. Юбдау би такфинихи ва тажхизихи била табзирин ва ла тактирин. Şu degende birinci kepindik çıkarılat. Andan keyin anın kabır meselesi. Kudayga şükür mına ayıl yerlerde kabırlar satılmaydı, beker. Biroq şahar yerlerde bilesizler, malumatınızlar var. Bir kabırdın stavkası var. Satılat. Joğulsam kazgan adamlar akı talap kılat. İşi kılıp oşonday rasxotlar bolsa, çıgımlar bolsa kepinden keyin oşaya kasattalış gerek. Andan keyin ne kılınat dese, summa tuqda duyunuhu min jami'i malihi. Andan keyin oşol markumdun pende zattan, adam zattan bolgan karızı bolsa oşodan kutkarış gerek. En birinci mesele. Karız boydan anı ahiretke uzatıp yürüyüş gerek. Göv adamlar karız bolup atat. Kredit algan, birölerden karızları var, anan bakış ölüp algan. Anan karızı menen işi jok ele, oşol karızın ölçömünde çıgım kılabız. Erteң bir pende kıyamatka barganda başka bir pendeden karız menen bara turgan bolsa Allah keçpeydi anı. Allah uşunday zat özünün akısın geçiviyet. Misal için bir pende kıyamatka ahiretke bardı, Kudaydan da karzı var, adamdan da karzı var. Kudaydan karzı bolgan oşol namazı jetpeydi. Namaz okulba kalıp ketken, karmalbagan orozosu var, berilmegen zeketi var, jada kalsa atkarılbagan ajılığı boluşu mümkün. Kudaydan karz bolgan degen uşul. Anı menen birge pendeden de karz bolup bara turgan bolsa Kuday Taala özünün jomarttığına alsa, kalasa, anık demeymin, kepildik bir albaymin, kalasa özünün aksın pendesinden geçiyet, biroq pendenin pendeden bolgan aksın Kuday geçpeydi. En birinci karızdan kutuluş gerek. Andan keyin ne bolot dese, meyli kepin menen kabırdan kalgan mülktün bardığın berip bolsa da karızdan kutkarış gerek. Janagı marhumdun balasından atanın karızı jok mu? Atam uşu Eşmat Baykelen 2 tonda kartoşka urup algan eken, oşonun akçası berүүsüz eken. Kança son bolot al? Misal üçün 150 000 bolot. 150 000 kança akça kaldı bu yakta? 100 000 ele kaldı. 50 000 tabi emi? Perjant bolsaң tabi 50 000. Tigi Eşmat Baykege bereldi atаңды, ak yüz menen uzatalış gerek. Andan keyin karızları da tölendim, ne kılış gerek dese, andan keyin marhumdun osiyatı bolsa, osiyat işe aşırılır. Osiyat kanday bolot? Kepinden, kabırdan, karızdan kalgan mülktü eger kala turgan bolsa, anı 3'e bölöbüz dagı, osiyatına 3'ten 1'in kara sarttayız. Jetse jetmese jok. Masalan, bir osiyat kılgan boluşu mümkün. Balam, mına meneme uşul kaytış bolup, ömrüm kıskarıp kaldı okşayt, oğrun küçöp baratat, bilip bolboyt amanatı tapşırıya turgan bolsa, osiyatım silerge, biz uşul mahallanın ayıldın çetinde yaşayыбыз. El tigi sentirge bor-borga barıp kattap namaz okuşa kıynalat. Şu bizdin kvartalda meçit jok. Mına agorottun bir burçundan jakşı bir namazxana meçit salıp koygula dep osiyat kılsa, oşol kabırdan, karızdan, kepinden kalgan mülktün 3'ten 1'in sarttayыбыз dagı, oşoga meçit bitse bitti, bitmese jok, biroq osiyat atkarıldı bolot. Joğulsam balam, tigi bizdin alda öte bir kedey kambagal bala var. Oşoga bir kunajını alıp berip koygula, uyu kılıp alsın. Baldarına kişini ağı içirip dursun, süt ayran. Dese de oşol 3'ten 1'in sarttayыбыз. Uşunday osiyatlar atkarılat. Biroq kebir osiyatlar var. Al osiyatlar eger şariatka dal gelbese, anı atkarуу menen şariatta künökör bolup kılına turgan bolsa, al osiyat atkarılmaydı, batıl dep koyulat. Şariatka hilaf kelgen vasiyat batılında aytkanlar. Al aytışım mümkün, balam, men el tanıgan adamмын. Bu rayon emes, bütün oblus meni tanıydı. Kaytış bolsam anık bilen 1 жылkı jetpeyt, 2 жылkı soyugunda 1 жылkını zapaska karmap koy.
Molda ayta berет, aga kulak salbagın dep osiyat kılsa, bul osiyat batıl bolot. Balam men ölgönden keyin kabırıma jakşılap kümböz götör. Kümbözüm zаңкайып tursun manastın, tigi Amir Temir'din kümbözündey bolup. Tigi balançanın kümbözünden kim bolup kalmasın dep osiyat kılsa, bul osiyat da batıl. İsraf bul. Ayıva israf. Mına kabırga kümböz götörgen bul haram bul tuğanlar. Cabir ibn Abdullah degan sahabiden rivayet kılıngan hadiste, bu hadisi İbn Majah rivayet kılat. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kad nehel anil bina'i alel kuburi vel qu'udi aleyha. Çındığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabırdın üstüne kümböz kurudan nahi kılıp kaytargan, jana kabırdın üstüne oturudan da kaytargan. Başka hadislerde gelet, kabırdın üstünden jel ötken jel, şamal, kabırdın üstüne jağan jamgır, osal kabırdın içinde jatkan marhumga rahmat bolot degen. Biz eger anın üstün kümböz menen bekitip koysak, anı osal Hudaýyň rahmatydan mahrum kaltırgan bolabız. Je bolsa kitapta da şunday söz bar. O Allah meni atamdy je enemdi dozokka salıp bazaptap atat ekensin, osal dozoktogo otu dagы da küçlü bolsun, munalarda koşo jakkın dep, aga otun katar bergen menen barabar deyt janagı kümbözde. Kabırstandardı aylantıp koro sala, korgon kılavuz, zabor kılavuz. Menden köpçülüğü sırayt, ayıldaşlarında da sırayt. Bugün Rossiyada kişine pul karmalıp kalgandar, Moldage damulla, uşul ayıldın kabırstanın bir jakşılap bir bışık kış menen orap korosunda çulgap koyuluk, je peska blok menen orap koyuluk, uşu da ısrap tuğandar. Gerek emez al. Kabırstanın korosun, oşol kabırstanın mal sal tevelevesin degendegidey jetiştүү zabor bolsa boldu. Açıkçası ısraf. Kabırga mayitni koygonda lahattin ozunu bekitiş için pışık kış menen jıgaç işletiş için makruhu tahrimi, aramga jakın makruh dedim. Ne üçün? Al pışık kış menen jıgaç al tirikke gerek, tiri işlesin anı. Üyüne var bani asasın, meçişke işlesin, uyuga kuruluşka işlesin anı. Al ölükke gerek emez. Kabırstandı ziyaret kılıp duruşumuz gerek. Kabırstan bizge ahirette eskertet. Peygamberimizin şunday da buyruğu var. Kuntu nahaytukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul ahira. Men murda sizlerdi kabırdı ziyaret kıldan toskon elem. Emi ziyaret kılaverle. Antkeni al sizlerge ahirette eskertip turat dedi. Kabırstanga barganda kabırstandan avalı adamdın jüregi tüşe oturgan boluş gerek. Hiç nesecek bozorup duruş gerek. Ayerde barganda yüreğini may baskan bolsa, közüңdü may baskan bolsa açılış gerek. Geçele menen çok ujurganlar bugün şeyde jatat dep ibrat alış gerek. Ayerge barıp kümbözlü kurup alıp, baktarakты tigip alıp, rahatlanıp otura turgan, barıp rahat alıp kele turgan yer emes kabırstan. Mına ısrap koşuluklarınız kayga ketütel. Anam moldalar tosa beret, oy ölgön jerde soyba, ölgön jerden jegen bolbayt, aram bolat je makruh bolat deyt. Ne üçün? Bir logika menen da karap körölü. Birөө jakın adamından ayrılıp otat, birөө atasından, birөө apasından, birөө bir tuğandan, birөө jana kalsa jaştayından kıyrap kalıp otat, balam dep kakşap oturgan atalar da var, eneler de var. Akıl menen karasak, Allah Taala bizdi başka janzatlardan akıl menen ayırmalap koydu. Biz bugün kündeki zaman aytılmaydıkları logika menen karasak dele, azaga batıp turgan adamdın barıp kolundan suurup bir nesini alıp jeş, bu adamgerçilikке jatpayt bu. Adamgerçilikte, musulmançılıkta koya turalı adamgerçilikte aza başına düşkün adamga varıp kiçine bir mastava böyle mantı böyle bir nese berip men mınağını jep özök jalgap al, ölgöndün arkasından ölüş yok, belingdi beken bu dep kayra alarga bir nese jegidey bir nese alıp barış gerek. Bul adamgerçiliktin nemesi şul. Musulmançılıkta Peygamberimiz uşintip buyurgan. Hazreti Ali'nin bir tuğan agası Jafar ibn Abu Talib kazatda şahit bolganda kavarı jetip kelgende Peygamberimiz mintip aytkan: "İsna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu atahum ma yushghiluhum." Sizler Ja'far'dın üyüne tamak pişirip alıp kirip bergile. Alar özleri kazan kaynatıp tamak pişirip jeşke çolosu yok. Alarının başına şunda musibat düşüp oturat. Alarga bir nese özök jalgaga bir nese bergile degen. Akıl menen adamgerçilik menen algandar uşunday. Biz teskerisinçe emne kılıp otabız? Ataң ölse ajap bolsun dep barıp malın suurup soyup jep otabız. Şıldıngdaganday kılıp. Bir monitor koyuluk, iki monitor. Joksa bir monitor diye ortaga durun bölelik dagın televizor koşugan ekranı. Bir jagında jansız jatkan sööktün janında baldары, kızdары, ayalı çaçın julup betin tutup dat, "Ana toğum senden ayrıldım, atam kettin" de ыйлап atat. Ekinci tarafda ustukan talaşıp atkan adamları görölü. Birili jörde bolip atkan okya deylik. Men uşunday kübө boldum.
janazada, ta'ziyada tiyешери ustakan tiyбей kalganlık için janazаны okuy tarınıp ketip kalgan aksakalları görgөн günüm bolgan. Ушундай да болгон. Şariat aytayт. Бирөө кайтыш болуп турган жерде 3 тайпа адам бар. Алардын мүлкүнөн тамак бышырып берүү макруху тахрими болот. Билип алыңыздар. Биринчиси, өлгөн адамдын ата энесинин мүлкүнөн, өлгөн адамдын өзүнүн үй бүлөсү балдарынын мүлкүнөн, анан өлгөн адамдын бир туугандарынын мүлкүнөн. Себеби адамга эң жакын ушул 3 тайпа болот. Сырттан келгендер ушул үчөөнө көңүл айтат. Балаң кайтыш болуптур, сабыр кыл, пенделик эме. Болсом атаң кайтыш болуптур, сабыр кыл, кайрымдуу болсун артта дейт. Болсом бир тууганың кайтыш болуптур, пенделик деп ушул үчөөнө көңүл айтат. Ушул үчөөнүн мүлкүнөн ошол күнү келген адамдарга даам устатуу үчүн тамак бериш макруху тахрими болот, билип алыңыздар. Мейли анын үйү Кытайда болсо дагы, кээ бирлер түшүндүрөт экен, мунун үйү Бишкекте, билекте жашабайт, бул берсе боло берет дейт. Анын үйү эсепке алынбайт, анын насап жагы дагы жакындыгы эсепке алынат. Эгерде өлгөн адамдын балдарынын ичинде балагатка жете элек жетим болсо, анда анын мүлкүнөн ошол күндөрү жеп алыш арам болот. Чочконун этин жегенде эле барабар арам болот туугандар. Биз Ханафи мазхабында билесиздер, баданда же кийимде дирхам миктарыдан ашыкча нажас болсо, намаз жарабайт дейбиз. Анан ошол кыйра өлүп калган жаштайында кыйраган бала адамдын өлгөндүн аркасында жетим балдары болсо ошонун мүлкүнөн сууруп алып, эт жейсиңби, көч жейсиңби, аш жейсиңби, ошону жеп алып жаназага турганыңды кабыл болбойт эле деп коеюн мен. Арам жеп алып турасың дейт. Туура эми келген адамды бош кайтара албайсың. Аксакалдар каршы деле чыгышы мүмкүн. Бирок лиманжа баидан, өтө алыстан келе турган болсо ага берген жакшы берет. Кээ бирөөнүн Баткенде, кээ бирөөнүн Ысык-Көлдө, кээ бирөөнүн Таласта куда сөөгү болушу мүмкүн. Алар башка маселе. Маселе ошолорду шылтоо кылып, катар-катар жылкыны же буканы союп, ошол айылдын өзү жеп алып аткандыгында маселе. Маселе эмнеде? Маселе акыркы сапарга маркумду узатып аткандагы жөрөлгө тойдон айырмасы калбай калды. Маселе ушул жерде, көйгөй ушул жерде. Тойдон азанын айырмасы болуш керек туугандар. Бекерге шариятта буларды не кылат? Мындай болбойт деп айткандыгы жөн жеринен эмес. Адамдар түшүнөт экен, молдо барып кой сойбо, мүмкүн эмес, арам болот, макруh болот десе, адамдардын түшүндө куд ошол союлбай калган жылкыны же союлбай калган жанагы торпокту, буканы же койду молдо имам өзү үйүнө жетелеп кетип, сарайына байлап ала тургандай көрөт экендер да. Молдо эч качан жетелеп кетпейт, ошолорго калсын дейт. Калсын ошолорго дейт. Андыктан туугандар, биз бүгүн ысырапкерчиликте жарышып калдык. Ысырапкерчиликте, тагыраак айтканда күнөөкөрчүлүктө жарышып калдык. Сахабалар жана салих адамдар, табайиндер, таба-табайиндер ибадатта бири менен бири жарышкан. Бирин-бири аңдаган канчалык ибадат кылып атат экен, ошодон көрө ашырайын мен деп. Биз бүгүн бидатта, күнөөкөрчүлүктө бири-бирибизди аңдып калдык, ошодон кем калбайын деп. Кылалы туугандар, биз кыргызбыз, өзбекпиз, өзүбүздүн адатыбыз бар. Улууга устукан тартабыз, улууну төргө тургузабыз, бирок ал жолу менен. Ыкчам гана шарт менен кылалы дагы, калган мүлкүбүздү өнүгүүгө, балдарды окуталы, ажыга баралы, умрага баралы. Өнүгө турган, өнүгүү жолунда кыла турган нерселерибиз көп. Бүгүн бизде өнүгүүдө кимдин тойканасы болсо, ресторан болсо, ошол өнүгүү болуп калды. Завод салыш, фабрика салыш, же бир ачылыш жашоо деген нерсеге умтулбай деле калдык. Баягы айткандай, биздин бүгүнкү күндөгү жашообуздун мазмуну той кылыш керек, жана той кылыш керек, жана той кылыш керектен башка эч нерсе болбой калды. Андыктан кыргызда бир сөз бар, акыркы сөзүмдү айтайын. Эсиң барда этегиңди жап дейт. Эсибиз барда этегибизди жаап, акыл менен иш кылалы. Той кылба дегем жок мен. Той кылалы, бирок ыкчам кылалы. Анан мүмкүнчүлүгүбүзгө, чама чаркыбызга карап кылалы. Кудай Таала бизге туура жолду өзү көрсөтсүн. Акыйкатты көзүбүзгө акыйкат кылып көрсөтүп аны ээрчүүнү насип кылсын. Багытын нерсени көзүбүзгө жийиркеничтүү кылып көрсөтүп андан жийиркөөнү насип кылсын. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rahmatika ya arham.